Silunijan FP soft along Sankitu Kichor, Kachona Marat Kikamke. Manja hiding teron arong along, Swat Sarvexan Gramin Aputak, Chirok Tok Amai Kipado. Kiruni along da Sumindar Buche Barim Arni Katalon, Longle Pelang, Langroy Langjeng, Keraikom Japan Kaceparai. Kardom, ada berta long penili berta tan bang thari harmoni be, non bertang ton pen arjik tha. Bukajan subdivision ke parlo, Silunijan FP stop along, sang ke tusi, rata pan ke jor pusi kat news along berta nang pale. Silunijan ador ke me akulat, mate FP soft along, difu FCI pen ke pale asang. Harlong aduk lapen inki ke cotang pusi, sang ke conam abang puatum, kat news of ke apan tan pacini. Silunijan ahiti FP soft ahempu. Budular Agarwala Kaningje Atenke Ninkan Surhinira Krep Li Lapen Krep Ho Aningkan Asang Lapen Bihar Uttar Pradesh Lapen Punjab Pen Kemang Burimol Asang Apor Kilit Asang Silunijan FP Soft Along Kejor Teglongsi Kachonam Arat Kikamke Pado PEC District Water and Sanitation Committee Pen Pai Pai Cap Arni Manja Hidin Teron Along Swas Sarvekshan Gramin Aputak Cherok Tokamai Kepado Karbiang Long Autonomous Council EM Rotan Teron Cherok Tok Amaya Long Chitong Dun Lapen Alang Lika Chitong Ararapan Hemrit Pen Cheng Lok Barpi Barsuk Kedo Ahem Towar Kacharli Ahem Okpran Kachelang Ahem Lapen Sai Hem Anta Kepangthir Amu Deng Hurnangji Pusi EM Rotan Teron Ningje Idin Terong Gawar Community Hallot Ayojito Kora Lumajang Constituency Swatch Survey গ্রামীণ যেটো প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে আজি এই প্ৰগ্ৰামৰ শুভ উদ্বোধনী কৰা হৈছে মই লুমাজং সমষ্টিৰ MSC অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ EM হিচাপে আজি এই কমিটি দ্বাৰা মোক আমন্ত্ৰিত কৰি শুভ উদ্বোধনী কৰিবৰ কাৰণে মাতিলে আৰু এই এলেকাৰ ৰাইজৰ লগত মহিলা পুৰুষ আৰু অন্যান্য সিনিয়ৰ গাঁওবাসী সকলৰ লগত মিলি আজি এই যেটো প্ৰগ্ৰাম এই প্ৰগ্ৰামটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো Northeast Indigenous People Parliament and Pai Pai Sirkep Arni West Karbiang Long Kirunia Long Kedo Kopli College along Sumindar Boche Barim Arni Talondun si Boche Barim Ajakong Keraikom Japan Chingwai Chingsai Pon Sumindar Boche Barim Arni along Pachatondun Pen Article 244A Ateng Karbiang Long Lapen Dimhauso Apan Pangrom si Hemprek Mote Autonomous State Keseng ang hap tunang puputa Maya Long Lamthe Ripong Longri Krehini Sarhape Amai Pen Sarsing Ingleng NIPP Pen Lingtuja Lamchang Bidhan Dewa Borman Atum Boche Barim Arni Kepanong Amayalong Chitong Dun have any meaning, So 1971, maybe 1971, maybe 1951, it will have no meaning because they will already extend up to 2014. So that's why how we will accept, the people of the Northeast, how we will accept. Now even controversy, there are so many controversies regarding accepting of 1971 as the base year, as the cutoff year. And now you see that we have to accept 2014 as the cutoff year. So we know that half of the 50%, more than 50% of the population here in the Northeast are migrants. Nan malam support pan birtamu ington ponik sena. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. Dihinamu piputat bertalong pangthulu. Kazirunga National Park ajam ke pathe along. Karbi Anglong Tedemas Council pen ta chidon dun depusi CM Tuliram Longham. Kazirunga National Park Extension Protest Committee pen pai cap arni kachingki kachathana hun. Songja tumphan than pachini dun. Pudunji kali protest dunia bang. Nili MAC pen cenglok. Dak Kazirunga National Park Extension Protest Committee lo. Nili kami langsung committee lo dulu. Lapen Birkoi pini CM Tuliram Longham panang cetong alam ki nitung ke kape kali nitung along ri lompat sami nitung cerai form nanti. Lapen eco sensitive apa tak? Central government pen KN pon akam an doan sami atum deng pon lo koson pido masita public hearing public itum pen kacing bai awe pin pen ke itum longle kipi alam ga piram lo itum rapen thurpak pen itum kampen Bukulia Thana Angkang, Bukulia Petrol Pump along Kang Huasai, Kacerap KPLT Bangpu, Apan Keton Kelangatum, Kang Nang Ponlong Aberta Card News along Nangle, Kacing Nang Lok Abang Puamen, KPLT Rusim Kiti Arai Kom, Chunbang, Arpugidu Rijak Dera Pusi Patini. Ada berita apa yang lepas di Kang Tuan Poninglo, Domet Hakme, Kurvang Tu.